kene seming putren gelah do. Sing yang ngajeng-ngajeng mah niki tuh. Mah. Malah sing ngajeng-ngajeng mah. Sablamu. Do na meme babeki na me. Aratu doang mangken sira jagi nibakang puniki kenten biargian tambo duwe. Meme, bakal meme ne bulos Ini ngabut tambo mainin mupadeng nyin bener. Nih ngapa? Miskin kalau lawak. Nah benar. Iya titiang ayah aratu. Mumpung bener bakti. Inggih ngiring sarang sami. Nah. Gusti Pate talet. Siki ang kayu ning nasi jodoh madis weco itu sangyang. name. Sugro titiang ratu. Aduh me kengke me. Aduh. Me aduh. Sedoy anak jago. Pakai semua. Jak sakit mau bangnak nih. Cepat, sih. Tuh sedoy itu. Nak nika nak efek anu sih niki nak entan dadosnya mangken ne penengah wau margi ke tengah. Sepo anu nggih mesti. Meme melame. Kamu dah ngalengal jadi majak itu iki deh. Yang merasa bangga pisan Mina puniki sangkani ngasticin Cokordewo Kerti Yasan Cokordewo mawe nang sido ipun mimi dukuh ngatur orang tamu sido kenak gitu ya nak Melarapan meme dan rendilah kenak. Liang mana tiang Obat cap apa nih? Inggih. Nenek bodaya nih lo. Gusti kagak ngedosa. Bangko benarnya? Nek kedosa banyak kuat mas gua. Semua pesan gelah meme. Ledang alat. Sangkanin meme ngawinang gelah presiden kenak yang ke jati mulu. Asong karo ratu. Svejoy jala langit duwe. Pengelingsir duwe raja dewata duwe ide sangyang widi. Mawastu kena cokor ide orang mangke. Nah, Iben, Semua gelah. Tinggi titia. apa menorang gelah lenen bikin rasa semua. Walau kini, sekonen mendukuh busan teguh. Gelah ngeruntuh anggocan. Nyenjak sida namanya ni cening kanti kena. Ye anak wani kalpa jatuhkan manggelah. Turmani ngentosen linggih kelah ini dukuh. Ye anak luk kalpa semetona. Jadi meme mesemotong aja putren gelah. Kakak beradik. Menyamo nih kan ada ikan kagum. Merakerai gitu nyen me. Aduh ya undang. Engken. Mangkat ada me. Sampai mati jak model ya. Adik gitu. Nomor ratu bagong lisir. Apa titia. Nah nentan titiang sen ngelah tamu puniki. Menyen. Oke, kenen mau badeng kori dari Suku mendukuh. sekarang saya ngaku. Saya ngaku nak kengken. Mangdo nentan titiang nyongkong tain kebo nyeratu. Menjatuh nih Ini ya. ulian petitep nih. Nak nih di pianak tiang niki ngelah. Oh, pianak. Piana mani apa lo? Inge muani itu muani. Wani yang gitu sedang luongo saja aja. Kenapa itu? Merabi ngajak putren gelar. Merabi penannya. Mimi mewarang aja gelar. Ini ratu. Kan luong tuh me. Jakti nih gitu. Seker. Mantan nampura tuh pianak di tiang
moko pisan. Moko. Gede panak dia. Gede. Kene apa cara potong wae? Nya kene potongana sekan muani piana mimine. Wani itu wani. Biasa pun ikut sedang pecah ke pisang beli. Yen ieu subuh seger rahayu waras pepinana mokoh kelawan beraget. Kadang bocokan beda sengkengke. Sehat tuh natan ngoyong-ngoyong kecas-kecos kan gak nih pun. Deman mempelayanan. Manus Senten rumah aja berangkat kali duet. jak manus selama bolong manus panat tiange. Kalau kedas panat tiange. Ini yang angkat tuh angkat. Kudiang sing. Gelas setuju saja. Mungkin di tiang. Ibu, melang ibu icapang kena ke Jani. Ini mapan pasumayan ada ini meruntuh kang wacana ada tuh aku Jani bener nih nerima tuh. Dia bener lah kena kini keto ben. Ini yang menapi malah di tiang ada suara raja. Nah tuh aku ben. Jaga orang pianak mimine kayak kepuri. Mungkin Gelah kan ngantos. alarah di tiang. Benar. Bebidan ben ngalegala mil mau tamo. Sekan niki Gusti. Ye, ben kamu medakon. Raju sengado semsayen nyai. Benten. Jangan lihat pianake. Bangtan mereka dini PHK apa nak dia? Ya kapo. Nggih. Menuko Ya. sekenang mapan benyo kapah-kapah tangkil mirip ulo liu tantrem. Nggih. Yen kanthi itu sang nato ratu tetung jagat ngeteleng wacana tan wenang niki wacana. Mana? Di tiang bawah. Tahu tak kali pianak Di mimine. tiang mau pamit dia. Tete. Nah. Di tiang mau pamit pulang. Yen sing tekelah sang nato ratu dikayun gelah lewet ngandu di Pomeraja. Itu penlas kayun gelah kebilan kanthi jelek raso pekayun sing itu kan Inggih menika. enak jenenge. Inggih. Punika sangkaning Kerti Yasan Cokorewo nunasi ring raja duhato Jantos calon mantu duene. Ayo Ratu Ibu Agung, kali Ratu Aji Agung. Titiang banget ngaturang suk semua nalar nyangan aji kali Ibu. Puniki sangkanin agung pengeras titen aji kali Ibu. Mewastu nalar titiang sido kenak maka dimangkin. Sing jo aji dogen ngajak biang ini banyak ke makejak ngeras titiang dewo kena. Sido kenak buku jati bulu nak itu Jadi dewo sungkan aji sing idang nyalanang suodarma aji dari sang naturan. Suk semua pisan titiang. Yen asapun ikengiring medab-daban ring-ring beli pengaman Sang dewo ya. Inggih wargi Cokorewo. Pragat jengkang-jengking kan Gusti ya. Ya, kendang di tiang male ya nangkel Gusti. Pun aja tiang panak tiang mriki. Niken pianake. Nggih nak kanton dika orang jabo ipun kari kan biasa kan harus cuci tangan dulu. Nggih protokol kesehatan tetap kari mamargi niki. Nah, Nggih. Aturin nih dong. Yan. Ibu meme dah kau. Mengkap si Doren meme malu nah. Adi mangkap adi. Ile Apa alasan mangkap? Anu, segar udah abang istri. segar ya. Segar. Segar. Ih, tembelah. Ya. Ibu segar tangkal ajak meme cai mai. Ajak hijau. Kaden ya. Kau nangkel nih dua abang istri. Kaden ci ajak meme kemul puluhan ci gini. Meme ini. Itu nge-meme ini panah ajak ke puri. Mapan bener dari banyak. Pang kadung bisa nangkel ke puri, ke griyo. Padahal busana adat. Hah? Awak kani kelan sing perlu sing gitu. Sing dadi gitu. Man. Awak banyak. Busana adat. Payas ya. Payas malu ya. Saya mau biar mau payas. Oh, antiang itu malu antiang. Oh.
Cangkang nganten. Andiang melu andiang. Mungkin malu. Oh kemudian. Jawat payuangnya sih jawat buang kan resiko tuh. Ci cara ningang pedang enggen man. Nah, payah sencang cang taget. Li, Bang taen cang taget. Yang bisi po. Oh. Apa? nyen ka kaon ngopong tuh. Kan ngomong pakaian. Itu. Dugane nganten bidan ja bapane. Ah. Tuh ke bangun nah. Oh nana, angwang bo pakai. Angwang leladang aluna. Nah, Bapak bang lu beli pakaian tuh. sencang. Ini apa nih? Nih. Oh gitu. Aun pak balen tuh pak nih. Ani ditan kekab jemak marah tuh. Ada yang dipesang kelengis apa? Bah, sing ngisi nih beli. Bane. Wadah pes bolong mah beli nih. Oh, nana to apa bo? Do anu kene umpal tengah. Sabuk. Dijo pasang nih kene potong nih beli. Ini belum udang. Mau udang cang. Beli nang udang yang sing bisa. Oh kisiangan. Wih, udang songket kan cian. Yene pasang dini sing cara godong mau prado ya lo. Nah. Udang cang me. Nih, Bu. Bos lebihan itu, lebihan takoh. Bobo sing mengizinkan ngajak apa nganggu. Nah, Dori begitu, Bo. Apa nama? Bagus cang. Bagus. Ini aman. Aman nih. Kengkene aman karena misi bangkiang godong nih kene. Ulah itu. Sapet. Tadi godokannya menuju. Tadi. Sekan tadi menuju. Nah, apen jujong ci banci enep ya mesti ci. Oh, jen umpale beli. Sing bang saput moni ki bang. Nah, ini umpal. Wah, begilet tuh. Jen saput. Bien mah benar tuh. Nah, tuh sing tuh kejoang tuh. Benar tuh. Banyak cara aja mudah cang. Banyak mudah aja cie. Mudah kau itu abi. Kan mana apa malu? Nah. Malu. Nah. Dan ini kebannya kalau apa beli kalau ngabo waluh beli. Raga kan ngabo raja mule masih puri. Harapan. Ah gitu. Angkel jadi. Ada angon-angon raos. Angkel ke puri. Angkel. Ada meme nabo manyi ya baca itu bedogol itu di marah. Nyen bedogol. Ada aja pates cara bedogol potong. Sing jadi banyak dari kita cau. Ada kan berkembang. Jalan. Kalau kita banyak doreng meme hoyong mana. Pada waktunya marah sih mau kecos. Jalan. Cocok saya bayarin dong, oke. Nih. Aduh. Mimi. Kini kori barak saja we mau medel-del. Juari ke mulu. Hah? Juari ke puri. Yang sing juari. Kini ya puri kopi nawa kini. Jadi kene caranya. Oh, oke. Riwayan kebeng ya mas. Oh gitu, nah. Duri lah kun duri. Nah. Ini nangkel na elo nen. Aratu duanggung lingsir palung ngocokori dewa. Ame tang lugro di tiang menduko rau tangkil aratu. Kewanten di tiang wong tani kelang kan api ratu wet bakten mana di tiang ke mau. Mau janji ngorang ajak piana. Iya cen piana meme. Kan tuh. Oh, Nudori piana meme Mikir ini. piana ke. Nudori piana meme ini. Apuro yang di tiang ratu agung lingsir. Ih, Purun di tiang matoring cokor dewa. Piana di tiang wantah. nyen. Nih, digundul nih. Jangan tuh. Piana di tiang wantah wayan godogan. Niki mak kesujat
adene pianak titiang Ratu. Antel ya, ini antel. Agak. Iki sing orang antel malu dipuri. Nangkel bener nangkel. Yan. Wong wanen sajan meme main nangkel ke puri, tor maneh nguluk-nguluk sang nato ratu luwe dini. Oh, bone dot sajan meme dadi warang nakagung. Dong mawanan jani juari meme ngajak pianak membur pegodongan. Kijap matan memene. Yen kene perlaksanaan memene. Saat makan nyek-jak paribara ke dini tawang. Dong ring bidang kene ngaku penyenang memene godongan. Seng-seng orang ngajak ke puri. Tuh. Bos yang hidang mejujok, hidang nongkok, mejujok apa? Kisah. Yen asapuniki kawentenane bejanten sipto jagat tuh itu aku. Setio sering sipto dados kekedekan banyak. Agong yen ngalone medebe mantu godongan tuh aku. Penserining ke kene Ratu. Ki Ratu do aku. Cengang gelapa man. Sampun nang berangti dumun. Asampun iki makin sipte jagat duwene. Mewastu wenten wicara kadi makin kewanten titiang ajere. Duaning Ratu sampun ngeruntuh kong wacana kadi bawa sewawu dan dados si Ratu nitya wacana reko entanane ne sampun ngeruntuh sampun itu. Pasti ke makin eling-eling ripi kayon, pastikan makin sejuan ripi kayon penapi antok nepasi ini entanane. Akan ben mau udang songket. Mesaput songket. Apen akeh ya gon mepayas tila godongan. Mito Ratu. Ampura Ratu. Apa apuro? Sampun nang bat-bat biar aktif yang. Menyene bat-bat? Iya, bat-bat. Betawang godongan ada apa kepuri? Ratu dua gulia. Sudah menjadi. Ijen di tiang galang matur yang akan cokori dewa. Uwek bakten di tiang sarang pianak di tiang. Aturang bakti rengingi cokori dewa ngaturang tamori deyana. Enten pisan wenten manak di tiang pamrih karat. Wentane wicara mau kadi mangkin. Koyo sangkane runtuh wacanan palungo cokori dewa. Di tiang nenten dia pacang memaksa. Pacang lunas sekadi bawa cokori. Nih mangkin kayun-kayunin ragan bline. Dedong jagat lah mantu godong kan. Nangis. Sakit mana dit yang beli, sakit mana dit yang beli. Adik, ini jenawan ini kang kena aling secara taluk apik satu. Main lakon beli mekipakan pelih yen sing tampi nitya wacana. Yen tampi beli, adoy lantas ngentos linge beli ini. Racun jagat jeng alone kata. Kan dia kata beli godong. Bolen godong aja kata. Dalam mau sajan. Kan lemo dan godongan tuh. Ini angon gelah kayun. Yang sing tehulian kau ngentos linge lah. Bantes merupa mantu kapenik-kenik bakso pengsing gelah titya wacana. Ampura Gusti Pate. Usul si gede tuh nge. Apa kan usulnya? Kan tak dos titiang ngentos. Agem gencai. Walau kini di suban kayun-kayunin gelah. Saja min godongan muluk-muluk gelah. Nah. Dia nuling malu dugas gelah metakon. Apa nopo anak? Ada undok panak gelemo godongan. Dijual yang sastra itu ngadan. Sastra cen ngadanin kita. Uluk-uluk adan itu. Sang nato ratu ya banding uluk-uluk. Sang nato ratu lantas dicangkom itu. Mau anak cicing muluk-muluk kain itu. Pada mencari pun. Benar. Lah ada belakang ngentos lingit lah. Adi, naik kali ke